Reha TV wese nakushimirwa ha program reba hindukire debate commission program reba hindukire nebereho ziburizo bari ya Sunday shahi nazikiro hegarukwa mu rwa kabiri shaha mukaga guhyango aha program ahantu ho turufta isa abantu batari bamwe na bamwe abo butegeki abedini abebyafayo abantu abarabira mu nshonga zitari zumwe na zumwe kandi abo rukura ukagura guma kuko wabora ko buri muntu wena icyo rukumwiga Elizo banatwara umugisha ubwo kutayayo mu district sibiro mu runduguma umuntu ubona atayayira ni chairman wa district ya Bwejo abantu binje mama yako muhatizi bitizina ryo mamweta Deo Atoyire kandi umuntu ayinamaka umuruburere ejonesha ngo mu Bwejo umurinsika umurimbarra umurubushenyi edakikeji tushitamire umwanya gwa citembe kunkana bw'umudatikanje tuje kwa twaba tushitamire umwanya gwa Bwejo so ayinama kaminji mwene umuhatizwe nahatira buryo so kamwakiriraho tutandukiraho nakushemerwa munonga chairman aha program reba hindukire we bari Betty kana nyenda kwakira umaka ganje kandi wagashoboraje amakanyene menji yes arobo muntu umo yabiye na jarati twija kwereza karuru iburi wabushenyi namyantuma wabishobye ntati nyowe kuna bene inshoma banyango describing ruhanga otyo rahanga kuko bano mu describing yinayibo kujya ngo ruhanga turu myanya yona otyo mbweno ndakwa comparing na ruhanga akahanga umuntu mu cishushe ekishushe means they are similarities zoshime kujya na rahanga okay so hati umbwarahanga similarity yinyene ngajya ngutinguje kutura mu mwanya gumwe kandi abantu bagera ngo umuntu aziro mu kazi atura na tambura eco cyandikirwe hi na tambura insiyona nangwana na rahanga akaragira Abraham ngo arwumunsi yabiyarumu azumundi na bwecu yes kuna mugambiri namyantu utargaraka kujya ngundi wa bushinyi utarga kujya ngundi wa Bwejo utarja ngundi wa Mbarara uje ngundi wo munya Uganda ndi mu Afrika kandi ndi mu Nyankore so na bwecu Abraham ahingu marobwiri bushenyeji yes twafurika mtu waza Bwejo kungana ashomeramu nakorramu naturamu nabwo cyo cyandetero kujya ngusheme kujya kutura umuntu wena nambwena arakundeba cyetegereze deka kusiga umwanya don't occupy space wamara kuzumunsi wamara kurugamu ukiza nkoku bija waba nugarakayo ukashanga muntu yine na hukurara kandi eki nanyena ngo abanyabwejo umunonga nabandi abukundeba bacege abo ko burhanto naha yinkubagambera atumbarra umukazi wanje ni yamaze imyaka 10 nakorera burere nahi nazarirwe nsika niyo hata hindikiye yamani citembe nabaganda nkakururayo nkakurura Masaka hata umukazi akaza Masaka nayo ine yamaka yes Chairman ibi bikiryaho bo bayoshobora kwana ushobora wagamba uryo munyankore uryo munya Uganda kandi uryo munyankore mwene reka tukumanyeje uwanyu wagamba burere konka tukamanyira abazire bawe nabo bahi ukazarwa mu mwaka ki kandi urwa Ruganda ki mbwenu tukumanye huje obuzarwa bwawe tutunjeho ka brief ahariwe Bueno umuriyecho imbanye nangu abantu banyitegereze nomanya igin part of history abaraza kubireba umyaka ninja kubireba no mbitana YouTube abaraza kubireba umyaka 10 bambetegereza umuhatizo nowa bwana hati umuhatizo go wija futayiro kureba ndo mutabano wa Daniel turiyahikayo okay no yanziri kunko kunkuba ahinkuba ndobona byantono bamanyanga mutabano wa wini
ekyo n'ekintu kiri strange kushanga omushaija mukuru nayeterera nyina omwago kweterera undi abe nashikiro mu maisho ninja kukugambira habwenki nayizire kweyeta mutabani wa Wini kunka tata ariho na hatariho akafa Okay. kunka kingamba bariho manya omuntu takufa banyankore bacefumu ngu engerezire teribwambwa ngatefa wajetegereza so nobo yafwiri abo kuba kafa mu mwaka gw'2000 around there kandi akasiga nangwa akuba nkaba ndi kumusini ya wana so nomushija w'umutizi konka kikwenda kushoboraho no kwenda kuhereza origin yitu briefly hati uruganda rwitu nurukomoka umwihangiro bakwita Cameroon atyo kubarije Cameroon for very many years baraba Central Republic baija mu East Africa kubizora mu East Africa batura ahakirwe cya Lake Victoria ahanyanjaho kubashireho bakoraho kingdom ejo bagita Mbari nicyo rukura imwe abo kumundeba itwa batizi abo b'uruganda rwanjye nutushara kurahira ngo ayinga Mbari rwarwihura ico niwe nucumanyije itindi umutizi ruyare konka nimbihura ayinga Mbari rwarwihura Mbari rwarwihura was a kingdom eje yabire Lake Victoria so hatko basetoringa ninjana mucumanya that kingdom eker within Buganda so abayabari abakamaho bakoragana ba Buganda so hija haragamu ayabire kingi owembeta Sema Kochuru hati Sema Kochuru akaba nazarwa na Muganda wobembeta Junju hatogwe Junju yija yagira ubutikirizana nawe na Sema Kochuru kubaje ubutikirizana Sema Kochuru yatuma abasirikare be abantu beta bakunta haza bakunta abo aba bakunta nubo barumara yineji yitu hatkuba abatumire yabamutuma ngo baze kwata Junju bamurete aba banje hati aba buruganda rwitu kubashireyo Junju umwaho kumureta bamwita so Sema Kochuru was not happy abo kwita mwene because wakana bamureta so hata bakunta abigura hurutaro so they had to escape abamwe escapinga by boat baza side ya Kenya ambwe wazo muri Kenya ukwaruna bendiyo in Kisi ariyo group yaba abakunta akaba umushijo ba assassinate ingere myaka ya wireho mu Kenya uba kwita Tomboya he was umukunta from Uganda so hata bari yabaregere abarigere Chagwe in Buganda ababitu bija bahunga bazo umuribanda ubwirobwe hagabare cyangana bakita kitagwenda kubashyireho baseturingaho aba baseturingeraho babita batizi babatagenda ubano yitegereza ekigamba batizi cyo kija kita kuruga kuriya ahiba kuruga Cameroon bona bakija bari abazigabo so kokati ubari abazigabo kubizira abazigabo batizi hata baseturingeraho bayikoroho sabukarani babita batagenda kubargeraho batagenda kubaseturingeraho hargaho one of them uba kwita Kamanyi ya kwatabana bi ya movinga yazo mu Western Rift Valley ya seturinga Bunyaruguru kwibashye Bunyaruguru abakeraho babita batizi babanyamaguru kuko abana bazigaba sabazigaba na nabatizi omuzoro gwanye nugumwe bona nabatizi ndiyo ningwizana ukora kwika cyanje uribe hatko kubabe bari Bunyaruguru ogwe Kamanyi na akayi no mutabani ombeta Rwanga ora kuba mu Ruganda hati umugaba kana atwara nkore yona kuyabira ariyo uriya yanjuru umugabe ngo
uwe rwanga yamugera ngo narwo mu kikari cyo mukama cyo mu cyakabaka so yabi interested yaje twashati urwo mu kikari ati je tutureyamo je ku jokore yamwiha bunyaruguru kuyamwihere bunyaruguru yijaha umurubwe yaranyanja habushenyi nyabare yamuhereza mu kibanje yamuhe kibanje yafuruka bunyaruguru ayi n'abatabani bashatu abatabana bakarumu nyakiru rubikere andurutandikwa isinki ate kuseturinga so atko baseturingera ababa bayikora mukasabukarana hataho buba babaziga babatizi babanyamungeri abanyamungeri nikimanyisa ngo bono bagera ngo bakeyongerayo ku rugar bunyaruguru. That's why they nicknamed themselves abanyamungeri. Okay. So hatko bashiraha of course batura aha bashwe inkuru yanje bona ntubari umuguruse bakahigirza uboramba hurire bakatukura. There are so many grand our ancestors here. Konkomo yija abahurutaro there was akabahurutara bwere nyanje akashuzaho mbashwe inkuru yanje barwana n'umugabe naho baje rutikirzana n'umugabe ubembeta musinga kubagero urutikirzana ariho oshwe inkuru yanje ubembeta marumba akija Afrika yazwanye kasharuko hati akayinente nyingi ari yaho akuba kabari yabarise hatku yagera ubutikirzana nawe bamugera bata haba mu rutaro abajungu bija bacyo rubanje kurwasingira umugabe bajyangwe ngo magitwara janjore mbarara. Okay. Uguwa. Okay. So the humiliation was too much. Kuyabena bamutwara yakikakandeke bamuhekera gari akayi nicumu mucishaho yayicumiticumu ahagari ningo mungozi ubwiro we gari zikazabireho bajya bakaharu igari obo bajungu akari gari zarare nebindi nibwo weza bayo bamuhekera ngo zi weza gari but he was going and he killed himself kuyamaze kwita hataba hose kamisheza party ya murumba yagenda akari umushija mbamweta shwenkuru yanje bashwenkura generation ni undi nke yakashatu kama umweta kanshinja yagenda n'abatabani na n'uruganda rwe rwona abakanda bahi bona bagenda bazoko so bazartoma hatu wazartoma iyo family y'abamarumba bakanda bahi actually kanda bahi abinji aho warubona bendurtomoko nabamanya umuguruso ko abantu binji kuba kariwe byafayo ariyo bamuhekera ariyo bahi so bakagusha nowe wishe wa Bishop Johnson. So they migrated from here. Then another umumuri yabundi jomwe kamba mweta mutunzi hatwe ya Afrika yabanza shema reita yaza umundizi onanka bukanga. So hati nyoweshwe nguru wanje owabira rya ayazire tata kamba mweta umugurusi rugonobuta za Buroni akana azaru umushija bamwita kagundu kagunda kana azaru umushana bamwita katariyeba na under that lineage of the Kaijirs and Chankuri. Yeseza tumreho natugaruka. Kayo omukahumuro program nereba hindukire kandi umujenyi witu emboziye no kwehamya ngo sheke konka nebigumire reka tugumize. So okay. That's my origin. All right. So mwenu nuwogo njo kurebera arumbe nimba ni interesting ebintu bitukuba turi musam politics emwe bir DNA kugera ngo bimwe no bishanga ngo no utembera emwe bir DNA ne bibaho ushanga by making biruho akwa njo kurebera I was looking at inankore je kureba mayitu grandes babiri bakaba bakatichura ubumugabe one was Kahijirza. Okay. Onrijo bakamba mwita buriru. Okay. Hatu wenu nanka yaba uwishaza umushana bamwita katukura rya. All right. Konkati reita nyowe tata akari yo musirikari ako barwo n'ubutakana azara basigaze be chebere
Hamu Rwamurinda amwe na Daniel. So Daniel Nusho ni tata muri yabo bashatu umwaka gwaza bunyaruguru turamurebere turamuzikire tukumanya atako ubumbuzaru bwoko wakija yaza yo final yabururayo unagiye kukorana mbwenye no mwijukuru ni mushomesa bambe ariyo munanko musiniya ya kashatu umwijukuru ako ko yagiye kufa yasigazira abana babiri umwe yija yafa atondije umusigazi n'waro mbwe ntatinyo ni shomesa umwijukuru then bashatu aba ondejo Rwamurinda yagwa cyobare hati tata akafurka nyana kuyamazire kufaha umukikuru bakifunza famera aho ningera umuntu yamara kufa so bajaragera muko butikirizana bafurkanya bari bumbiri rukumo Rwanda 85 yonkandi y'umwana muto because nkabazirwe 1981 so nubura nkanye n'imyaka nkena batutwara buhweju so hata nukwe twagenzere tutyo tukasetoringa umucyange cyo bakweta urushambya burere buhweju hati katugarake ahaniyo kiriya reka extended family tugerejeho tuzahariwe nkadeo yes oba mutabano wa Daniel muba na win aha okori yo mwana wakanga homuka hati story yinyene mawe najyango akayazire ho umwana umwe yafu bwana gwe yafire tukumbarugo okay ebwe tinku yetegereza kunka hati nyondo first born tukantuzarwa abana mukaga umwe bakamba mweta tokamanya akafa undijo bakamba mweta bingana iyani akafa umwana ubwo akafa yereze P7 akasinga district yona gureta bushenye umumoka kuyabarye kugisinga arutegerize gukora PRO yakanuka yafa bambe so twasigaraho uyana ufu umushi abishiki babiri na nabasigazi babiri okay so azabo bona niyo kubakira atabo bona ninyishebo nakureba wagira ngo usho akariyo musirikare ekiri kumanyisi wo kakuro mukanungi mwine bintu mwine murije ati abwe cyo wagite kanungi ekashata umusirikare w'ubwirobwo tubo bayibarabaka mabensi bari hati ngeje nakushobora tatakari umusirikare ayine no murumuna umukuru kabaji bakagenda hamwe bakweta Kibiri kubaheza bija bagaragamu kubagaragamu kubaza bushenyaha tata na Rwamurinda na Kibiri yonga mbere waza bwera nyanjaho shwe nkuri yanja kabaye n'amato ashatu amato nugamanya amato ago munyanja ningaga agamarwa amata ashatu umuntu yagiye no mu rutoki nkimanyisa ngo naye naha garka simboro rutoki agira yo orundi na norundi ruti yes ecya kabiri shwe nkuri yanje akabana siente 200 konka ekinyenda abantu bacetegereze bacara kugira ngo sometimes amakamabi ngazara makamarungi kana makamarungi sometimes ngazara makamabi hati kuba amazere nyakwenkuru kuyamaze kufa ngo bikirizana ngo hado bafurke kubagende bazokwe mbahurura zabo ejungwe nsari amataka gabusha abasigaze bafurka konka intention yabo ikabita ari yo kurunda amataka no kuzagigara baguzaha tataka guze kibanja ngo akakitunze mtwaro 89 cyo bwirobwe izo zikaze sente nyinji munonga 89 too much money yakwata umuhanda yazoko uko ahita kutura wahikayo beti timanya umwanya gura twikirize kwikomuka konka wahikomuka nadu tuwe ni struggle yinga fute ko ruguto kwika kwa mama ryortaru ako bana bantu banayibana bo bariyo bakambere nkukumbisi konko mugongo gutura hariya no murahango
hata atakuyashikireyo ya amtwaro 89 yarga yagura hikibanje cy'imtwaro 89 makumyana yazitanshaho achita amtwaro 89 yashoshoro umwenda yashara ukushashura mbicweka yashara ukushashura mbicweka kandi senta zine yakwasere mawe muhara wabahira mama nazarwa ubwera nyanji no muhara wo mushira kamba mwita Stanley banga awawo mama yamutwara yamureba hagati y'imitaho uko mucishaka yamutayo umushempi yagaraka yazikwata yijanya kabiri izuba yacakara emitwaro 9 yajigaraka twaro 9 yacakara oriya yamuguruze ekibanje umushana bamweta rwenguto yasigaye amaho umwenda umushayije umwentu yazona yazichakaza zaho hati kuruno jangwe mtwaro 9 na mwendo yo mushije akaba serious umuruwejo mukwatiya kutukizitaka yayemerera ati yatusigayo mbeka kajuka kanyankore yakwata umuhanda yaza kucakara itaka hata umanye ngumama akafuruka ayine nyowe ayine Ian I think na Grace abana bashatu hati yatandika futembura yibatarho yatoba ariyo mu rushozi turiyo umubishakoko ensu twatugamba nebinyonyo byonka ako babuwejo bwiro bwakatari yo bantu ndiyo turiyo bwana butoni injuka ukoba no shineneka nko kumahanga umetaha no kuzabuza kufuna nko mu rugo go kuteka mazam ruyo rutaro so hatu mama yaza yakonde biti yatandika futa y'ubutumba yarwana nabyo yatembura atwiyamaze kutembura ubwire kubwashikiri awira imyaka nka 8 we mama akana amanye ngo utate kibanje akageraki akashashura yaceze yarkumanya ngo kibanje akamugamba ngo yataye cya 20 ate kintu tuye kucurunda harbo ati we mama manye ngo nana we yarire ziri ya 20 na zingayi konkezi azini iza akagura kuko we akamanyana nuriya yamugera tumukazo tamugambira ya mahumwenda kandi ubwiro bwe ate kibanje bw'umurubuju ayo kukitunduka n'umwe zona wuriya kana ati ko kuguma n'icamaki kandi nabakazi ubwiro bwo akabatine bugabe kubwa hati ibiye banje kana ubuza so yagenda umushaye mama yatembura kuyabari yawire imyaka 8 rwenguto yija yagambira mama taza tumwa kampa gasenti tanabwo icyo ndiyunje kuba bingo mu kibanje umushinja nyine katakagarukaga tumwena kasi nkubwire aija nkibye byabashiya bo kureba zo kwarara amara y'ubwira ije garaka hati mama twatandikiye twahingere kibanja ati kibanja naza kukitwara mama shi wakukitwara akaninyangwa kakushashura atapana aterinda gano nji mama za yeshengereza amujyata mwene hati nyono utwari kibanje ngo bana mbati mwene hata mujyara tike naza kukura ojendi nyowa yinda shanga yahingiri hariho mutumba tinguza kuhatwara konga hinda shanjita karrusha karrere beya urwendo ryanje mama agambiriba ibanushaka iziri amujyata mwene hati ibu wakuzuka bikora kuko mushata kagarikiri hate katubanjura agency yona tugite mu mitumba babanjura batama mitumba mushija yagiye kwizara akwatura bande areba habe hahingire ajyateze ne sente zanyu ikindi cyasigara ikibanje kitwara yakigarukana so hate kibanje tikiruho so hatu mwakurura umwanya muke twakurura umwanya muke umushatu wagumaho hati tatamanya hata ukwisha kunuya ngo aize kupakasa hati mama yasigara nitu so natandika ishomero natandikira Rushambya primary school so ukatandika mwahereze kutunga
bahereze kubaganisa kabanja mwagiziraho kaki ako bishomero ngaratandika ngararound 1989 watandika cyo kubanza natandika cyo kubanza watandikira nkahi natandika Rushambya primary school n'ishomero ryo witoko nashoma kuna be nahikomu cha nahikomu P3 P4 Rushambya ishomero barhendaho habaho ki ryakomo P4 manya bwijukiriye se yabitashime kuturwa mu bwirobu na nishomero ryawe ryabiraho ryahendeka barashara barasiga P4 kubarteka P4 mama yajya notekwa kugendoze kushoma ari yishomero mbariyeta karamo mu ruhumuro umuri bushenyi nazayo nashoma P4 orukorga bweju ninga ukatunga hiwatu ninga bweju abigiri urebe myaka ejo kuna ikakarama kuna benaheza P4 baje ebinaka byakoma ebina byakoma ekane koma P4 hata mama P4 yakubera ki yangera tate chora kuri akarama shomera bira hati omururijo rumwe yabe namanya gabe ngahururwa ngaro rumwe ni nyibingo nayo ryo mu rushenyi erindi bariyeta kajunjuru ryo mu cyabugimbi ino bushenyi hata mama jyanze nyibingo kuna be naza kumurika nyibingo na yeje no kwebe distance nyibingo no tambara ho kilometers nka 8 ukwikaho kuna bere ninza kuzayo mama yajara ati atubaze nyibingo tubakushomesa ki atati nuza kuzakajunju ukurugo witu kuzakajunju okugenda no kugaruka ni kilometers 30 iseza twumreho natugaruka kayo omukahumuro program nereba hindukire kandi umugenyi witu emboziye no kwehamya ngo sheke konka nebigumire reka tugumize ezo kwene kuzamura burizo ati manye nemyaka ati tukurangwe ejo nemyaka nki10 the age of 10 kilometers 30 yes okoyi mukashazi mama ninza kugenda anda konka kuza kurra mpurangu nabanda harimo mu cyaro omwe nababanda bahumurikireyo kandi umbushatu wocuri umwana muto ukabatabana banje aba bukureba rate nuza complaining konka mama nkija kumbuza tigenderwa cyawe ukora iki kikakiri iki ajya ngo igenderwa ki akana yenda ishomero inkuza kwikayunka shomaji okay umhana nkwata kilometers 30 kugenda no kugaruka na hata no bakumpa million tinkutambara yabigiri kurugo witu kuzakajunju hato yinikamo byikama biri kwikayo ari yakatembo baketari akwe challenge kuretera buri wahikayo hata nchikumanyisa ngo na hato kayikire yuko ngo ini no bwa boss kari yakatembo kari yabaruguya nakatemba ninde kubaruka di kubaza kusigaro hati nga ati ekina akoziri yes mama tutarika kugenda nyecuru nabana bayi bari aho tusimbura umukasha hamwenda nyecuru korura abantu umugongo batere frembe mazima induru tugende atwimuka kuza kukayishomero shahazemu urugendo rwo kubutambuye shankina rero twashomanu P5 P6 umwabazi umusimbura ishomero shazinga hi umwabazi yo ayibahereza atusimbura mutko wanyu nyecuru kandi nyecuru makankwiziri kuna cyerwa gataho nazo muza P6 mama yanje arati hame watandika kuba umushija atushoka basiga bari yokwe hate chora akuri kora gume waza kugenda akaru umushana babita bahayoro bahiba kushubura imbaho baziguro wito muchikorijo bazitwarokwe atuye kururu babo kwisenti tanazambaho oza kuruguza bahi bakabari yabayomba shubura kabazigura so obabuga no muhanda akabazigura yo akari yesto yes baz parking ati twa abana bisho naho kwenda kasenti
uruba ushangano bakwereza shiringi nka 2,500 kurutwara hata urweko rukikiyo bakushashura hata mama njara ati nyowe noreba umugogoro gundo numwenda kurya numwenda kujwara numwenda kushuma wine baganda bawo akabanja nakatsi akabanja tukaro yunuta kutubu tandikiraho the age of around 12 yenye korimba huno burizo barkashesh urutwara kuna abende gayo yecharaje kanji jangu kundazi kwati ziretere mama taro kuri yono rwigana wariyo urutaundu wimuka yes bachimara kuzimpa and rate echa akabiri ma wakana ateka ka hoteli umuchukuri okay aka hoteli keberenje emtwe yembuzi aho ate kankubuzi aha bwenci yabe specifically naronda amaguru gente na nemitwe yayo abwenci yabataka basa kuteka ebe bicweke bindi okora ukaziriye hoteli nkezakari nkezi byo biriya nanenya makana ziteka konka na hatkana webirebashe yo koko bano webireba hariyo ko mwanya umurimbariraho utabaha karango nimba ninjara kuza yuko ninjara kuza yuko uriyo mutugwe mbuzi mukafunda mukafunda inshanga y'abantu na hato no worche y'amanoti zo mukafunda kasitokora buri imfuru winga biriya mani cyo kurebera nyowe embere inarabire mukagera ngo yes nizagigara nja kugeresa niza kuba mani kuba tinkuja kujebwa because nindeba numucyako ejo nsa sayini yareba hindigiye mu ejo nsa eyiba kweta Said Mera. Do you know abushi nebejo nsa Said Mera nebejo nsa Said Mera okugera ngo amishwa gawe aho kuzanigarebayo konkana nenyuma okusebo okwaho utakurebana misho hatakweba nabwo eco nyono bokorana indeba kuri misho konka uko nyuma y'inkurugoko tagubasa kunyeba so ninjeza ukureba ngo number 1 hatari nyeba nkakora mistake nkagarakayo konka nababari yo bari batari nyeba kubiyayo nabwo cyo nyono bunguza kuri yo arubundi giye kuzaho mukatari bushenyi ariyo ecuju harimo bisefiriye bye bituce n'ibinono batekeraho so nazayo ntanayizere kuri yantinze kubagambira ngo ibintu byo nabiye nanka twasitamatu ya mwisati twatutuka chairman wa district omukiyukura kaye naka hotel kemitwe yembuzi nebigerebye hatkuna bengeja na ngenzerenye kuri rubaho umwazi kunabirenyeja aka nakomuriza nyibingu akari yabashija akabakasime nabanda ebine bitoki akabaguzereye bitoki hatumpwera mu kitoki ncekorera nkitwara a hotel akaba nico kuteka umukasheshe manyobwe nizashaha zashanka ibiru zicu nchikaho mama riya trading aho manya tobwe aja atatu no manya utahi kora atahi safutekera abana tumukora bya hotel shimukabigenda kase bya hoteli hatwara yo narunda school fees ekitocha kiguzere shiringe ngumisha tu nikiza kuruga mushiringe ngumisha to na runana hatumwari ya runana marasigaza ki hati cyo marafutaha ushanga ndi kumuchaka shayina ni ndonde nku hacho bahari yobu ushanga shayino witu ndiyo nishe kura muhugo ninsi mama hakuza kwizara shaha kazamukaga hati rubumu yumuza kuriya cyacho rukiba nabi yamahuza abashamwe Efrembetera so obuto bwawe toro kwijiko bwabyamire kurenge shaha nkina hapana kandi na hati omutwe kaba trained for a very long time. What? Kaba trained me I can't sleep before shamunana. Chikubaska. Kachabiri. Gukabura kuba gukabura kwe umwene ugwe. Gukabura settings eza no mo person yeze sha. So kintu wakira bamukumara emyaka nakira bamu atana ndiyo nganduro kushuma. Kumara kwata mama tuturia mpeza P7 in 19 ochiriyo mwishomereri yo eri akajunju 1995 chenda ne 5 kumara kwezi ishomero chenda ne 5 konka kubupamba na sebu ukweza ninyujuka ati yuma yawo yo nogamba
hati owitu akari ebizu bibiri omuke yanyu esente ubworo bwenyene konka n'ebyokurya bikaba bitaryo kasho mukayikuru akatatandikira ka hoteli hakira onda kubuze cyo kuranga umwahuri hati kankubuze omuntu ari kucyera buri zagiye kuronda sente zo kuza kushomesa abana kubaronda icyo kujwara kubarondera fizi nuwari kuombeka enju hati noba no expectinga ngo naija kugera ibyo kurya nakwinga tu uwe yayanga by that time katorobato so ate cyabireho namara kwabira umukibyo urya bukaba bitariyo maso kunabire nkankomentanda intanda ina benkoma ngaba mama kambarira himino ebitoki akitoki cyekuri ajimpati gendo jihati iwoje hatra ngena njata ate yaro cyafaye cyabireho izoba rumampereze minwa yanje ebitoki hato mukatkatine seferi mama kari umunogozi uyabe na korebyo kunga kana anogora mwena katonogora ubunyungu bufutekamu hata kari hakanyungu akache kana bentekamu intanda yanje akon kanta kateka na biri byo kuriye bingi ebindi ebyitu bitaribwe ebyitu bikaba biri bitakuri bya bitari bitakuri bugoya nojumanye bogoya mbagiteka bogoya ragirebiri twatunyiga n'ubumba bwa minute wonke gumire bogoya wanonda kugirya ne cyosya tukurenze ndacika mukaga niyabwangirira ingigufa tukaba turya musa nojumanye bakweta kayinje yesu hate ebyo kantu kubikoma kubitwarira bari yabagiga abintu uburo bine bitoki bwene mama kanyera bibiri enanga hati izoba rumwe bambi ngenda ndagwoko niza nteka biri byo kurya ebyitu byo kurya hati ntaho amahiga handi akanyungu kawe akentanda ya nyencha kare ndamwe ebitosha bimanya ebituzi tubyete bitosha kafundukire ne specific type yechituzi bikafundi okuba kweta nibabyeta byafundukire nibabyeta ki babine nkenkofire mbwenu hati bitakagire biti bitakajanja mwizi hati nditamu ebinyobwa uteka katogo omukanyungu kawo kanje hati shaha yo kuza komenta ndetekerere cyane nkitekaho hati umugenzi yiya no gumuganda wanje yafwiri akagujigiri mwimusi ntingwato urumuri because katine tara katari hutadoba twatwino mu twatugenda tucobucenke bwitu tubutekomo mu rubazi ogumana ubushuko mu ruruka kinanka ujuka hembaho ugeraki kandi obwe mukurya za mukaga gweciro mutine na tadoba that was twantwore so muri ukashoka hariya kachumara kwata kona kahwayo ugariko kwa ugitaha kandi so atkuna mjengo wankwatere impwezi yakimka yakakwata abwuturo yakachumtankai umbyukuri hata nagwaga amakara kubona garagara umbyukuri hata nakomenta anda yanje erimwe amakara hata erimwe binyobwa erimwe amakara erimwe bitosha hata kumpuka shazo kuriya kuzihika konga kamazere biro gurupu kumabemba mu rugo wanyu murira hamwe kamazere biro kunabenza tuza kurya abantu bakabiyene siyasa ugwa kata hena entanda gikomorora nyonta katiro haba hagire hendijo hata mukibano muheza abamorani bimukaho no bajara ebyo bagumamba bya foidinga ninga yasigaraho ora yako najitaho yakoraho kamwe babaranka babiri kunga ndeba ngo aba nyumwenkiza kuriya nabo betorora batoro konko kumbinga ngo kwenda kiguma kukigamba basharaho kose bikorwa when hati on that incident kutwa benturya ahakiriru kuntaho ntentanda yanjye kunagigize renti himuko musigazi atere ndura tumushaya atkomere binyantinda atko ko yarebere kire kitosha amanyanga n'ekinyantinda yajya ngo n'ekinyantinda
atumusha yakome kinyantinda buri muntu wena gera oni wo buri umwe wena cyena bajya ngo batargaruka kuriya nanye hatumanya ngo abashija abo ibyo kuriya byangiye kambe batama kandi cya kabiri bakamba mahibikuruga awishonga yo wiretse twabasa kuhendera konkesa biter kwija mukama kunzire ntwijagar ku mwanya rwo gwenyini bito wa hati nkiriza nku sibure ogweno yari umjenyu witu chairman wa district ya Buhweju omukuru Deo Atweire omuhatizi twazomyanye tarukushana konka program twagikorera omwanya gwa Kitembe Bushenyi kandi ogu no muntu yinamaka omurinsika muri Burere omuri Mbarra omuri Masaka mbwenu no muntu wabura hamwe hona no muntu wabantu so konka esabiter kwisha ahitwa hendererizo niho turatandisire mutargo